mo mayen e offers emeye ekran na so o mayi na se bi edwe wan ti ase ti e di asema go down court ene amai enwoma oni do di afa inim no di afa o mai enwoma se pa no twa no na se ache ye ni to me se ekofa eyi no anafu won so nibi e ma de bi kosise e ba hwe ese mu nsa oma aye ba ko ni o de eyi no e be she e frame mo aye se ti e no bi ani to kwa so therefore to suffer my way asema high kakra a make asire obomi ko eka mama so atema Ghana mai we asini atibi say osofo Boakye wo no ho asem le yire no eye jasi obomi ko edishie mi amikasa mo fasene no nam eye aba mwasi eye mume se mo mayen eye offers emeye ekran na so o mayi na se bi edwe wan ti ase ti e di asema go down court ene amai enwoma oni do di afa inim no di afa o mai enwoma se pa no twa no na se ache ye ni to me se ekofa eye no anafu won so nibi e ma de bi kosise e ba hwe ese mu nsa oma aye ba ko ni o de eyi no e be she e frame mo aye se ti e no bi ani to kwa e Kodwo court no e cheche mo chire court no se obi a one ne yeti no ba kwa da ne sabi nkum so a mo ye yi nhihye a mo afre oba no bi jase abusua afriko obomi e oba no edem edwen wan yeti ase ene court amaya mo ma se ye ni to me e oba no se be kofa ifun no Kodwo Boakye abusua so ni to me ne ma ni to me asori ni to me di mo amoye se trophy mon kama Ghana manti ni wi ase nyanti se sane ye no a be court ne be chere yenti bida se ukuru na oyire ni ye meeting enyaje ye chiche ai ukrafo film so mo wi afiri so mo se ye na ye na musiem no ase ne se intino Ghana court intie bi man mpeni a Ghana e fa obi a ho se oyo ware ne die ontie bi man sane ye no bani ko yampa du o se fani o fa sene o kan fo no yema Mrs. Boakye asam no ha e absan pa itime sese Ghana ma sana mo tie no sa na tie yesi bia ya dia ya sheda edi bibi na to sebi sisi ya kunafo a bikuna wu a ye adu so e ya se fanata anu ye ntiase tina sema ho ayumre Ghana ma na mamajo ensantrofo amobaye damasa dikuditi triutia e ma e frɛ mo ba ha me ameti we Reverend Mrs. Boakye ne ma menene ni kunu wu ye no omo besi ye yi se ni kunu wu ye di na otwe ye di bi na so sabre ya ye yi no ya nyu bia me country se ye yi into oba ne mrebi ye dwen ho no na ye nte ase ene mabuchia pan bi jase hene ye nyina ye di asam na kwakodan court ese ye nte ye ho ase on hwe bu man ampa ye de call ye no court twihwe mu no wagye atum se eyi no enkoti se court ebe ka ho asem awie no obi e ne ho kwan so obekofun no ho eye Reverend Boakye abusua enko ho ne ma enko ho asafo na enko ho Reverend Mrs. Boakye onko ho
enkoti se court ebeka sawie ansana ye nyina ya bomu e dia ye yie nti ya srem moma wiase mante Ghana mante be bia ente stefonu ye de Injunction atuso ya semo anu Reverend ba ye fie aduana busuen mu no obia kasentia na da odo biako ye ene ba ya busuen owara ne ben fie aduasa ene akiri ya ntete ntokwasi ontam da ya nti bi ba bia da ene ya ntete papa ne so wagya na yere wagya no kasetie bi enna ana agya ebete ho asem na su bia ma ne sa ne yeti an sa ye ma ne ma yere ase Sra Ghana manyina asemu ya werehɔ na ya tete nti omo nyina ni hu abobo bi emfamaye